Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe woteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho kuri bbcgahuza.com ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Toni ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu mugoroba ku wa gatatu tariki ni ya 10 z'ukwezi kwa munani. Muri Kenya amajwi y'agateganyo arerekana ko abakandida ku mwanya wa Perezida Raila Odinga na William Ruto yegeranye cyane, ariko rero bishobora gufata iminsi myinshi mbere yuko uwatsindiye kuba perezida amenyekana. Mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitezwe i Kigali ejo ku wa 4 mu rugendo rw'akazi, Theogene Rudasingwa wahoze akuriye abakozi mu biro bya Perezida Paul Kagame yasohoye ibaruwa ifunguye yageneye Anthony Blinken. Kubera iki? Ese ni nko gutakambira Amerika kugira ngo idohore irekeraho gukomeza gufasha ubutegetsi bwa Kagame kuko butera ikibazo kuri Kongo bugatera n'ikibazo mu Rwanda. Abandi bandikiye Bwana Blinken nabagizweho ingaruka n'ibitero byabagabwe n'abarwanyi bo muri FLN mu Rwanda, bavuga ko bababajwe n'ubusabe bwa Amerika bwo kurekura Paul Rusesabagina wahamijwe uruhare muri ibyo bitero. Ubahagarariye mu mategeko umva ko bisobanura. Icyo twashaka kumubwira cy'umwihariko nuko twashaka kumugaragariza akababaro abakomerekeye mu bitero ndetse n'abaguye mu bitero bafite imiryango yasigaye bafite. Hari n'ikiganiro cy'abagore, aya makuru ayobowe na Florentine Kwizera. Byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru turabirambura mu kanya nyuma yuko Jacques Niyitegeka abanza kutugezaho ingingo z'ingenzi z'amakuru yandi avugwa ku isi. Donald Trump wahoze hari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanze gusubiza ibibazo amaze kurahirira kuvugisha ukuri mu biro by'umushinjacyaha mukuru i New York. Letitia James arimo kureba niba ikigo Trump Organization cyarayobeje nkana abatanga inguzanyo n'inzego zishinzwe imisoro ku bijyanye n'agaciro k'inyubako gifite. Mu itangazo Bwana Trump yamaganye iryo perereza avuga ko rishingiye kuri politiki kandi ko rigamije kumuhiga. Iri perereza mu rwego mbonezamubano ntaho rihuriye n'isakwa FBI yakoreye mu nzu ye iri muri leta ya Floride kuwa mbere. Iperereza rya BBC ryasanzeho urwego rw'amagereza rwo mu Burusiya rubonekamo cyane ibikorwa by'iyicarubozo birimo ibikorerwa ku mubiri n'ihohotera rishingiye ku gitsina nko gusambanya abagore ku ngufu. BBC yaganiriye n'abahoze hari imfungwa, isuzuma amashusho ya video yanyerejwe mu ibanga umwaka ushize kandi inasuzuma inyandiko z'inkiko zibarirwa mu bihumbi. Yabonye kandi gihamya ko abakozi bakoze kandi batanga amabwiriza yo gukora amabi kandi banategeka izindi mfungwa kuyakora kugira ngo zifatwe neza. Ibi bikoreshwa kenshi mu guhatira abakekwa kwemera ibyaha, mu gihe abatungwa hagatoki hari gake cyane babiryozwa. Urwego rw'amagereza mu Burusiya ntacyo rwari rwavuga kuri ibyo rushinjwa. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko intambara Uburusiya bwashoje ku gihugu cye yatangiye mu karere ka Crimea, ko rero ari naho igomba kurangirira kamaze kubohorwa. Ibi yabivuze nyuma yaho humvikaniye ibintu biturika ku kigo cy'ingabo z'Uburusiya zirwanira mu kirere kiri muri uwo mwigimbakirwa, ariko umwe mu bategetsi bo hejuru ba Ukraine yavuze ko igihugu cye nta ruhare cyabigizemo. Ibyo bintu biturika byahitanye umuntu umwe. Uburusiya akaba nta n'agaciro bwabihaye. Ni inkuru ya Hugh Bachega mugezwaho na Yvette Kabatesi. Perezida Zelensky yatangaje ko intambara yatangiriye i Crimea kandi ko uwo mwigimbakirwa uzongera kuba w'abanya-Ukraine. Mu ijambo yavuze nijoro niyakomoje ku bijyanye n'igitero, ariko yatangaje ko Uburusiya bwahinduye uwo mwigimbakirwa hamwe mu hantu hatinyitse kurusha ahandi mu Burayi. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yavuze ko ibiturika byabaye nyuma y'amasasu yumvikanye mu iduka rimwe, amakuru atabonewe gihamya. Uburusiya bwavogereye kandi bwigarurira ako gace mu bihumbi 2014, igikorwa kitigeze cyemerwa ku rwego mpuzamahanga.
igitero icyo ari cyo cyose kuri Crimea cyafatwa n'Uburusiya nko kuvogerwa gukomeye. Abagabo 7 bafite aho bahuriye n'igitero kijyanye n'ihohotera rishingiye ku gitsina cyagabwe ku itsinda ry'abagore bari ahantu hahoze hari ikirombe hafi y'umujyi wa Johannesburg muri Afurika y'Epfo bashinjwe ku mugaragaro ibyaha binyuranye byo gusambanya abo bagore ku ngufu. Abo bagabo bari mu bantu bakekwa barenga 60 bagejejwe imbere y'urukiko bashinjwa ibyaha bijyanye no kwinjira mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko no gutunga imbunda. Bivuga ko ari abakozi bo mu birombe batemewe n'amategeko bacukura zahabu hafi y'ibirombe bitagikoreshwa. Abo bagore barimo bafata amashusho ya video y'umuziki igihe bagabwagaho icyo gitero. Iki kibazo cyatumye haba imyigaragambyo irimo urugomo mu duce dukennye tw'imijyi twegereye ibirombe kinatera uburakari bwinshi mu gihugu hose. Abigaragambyaga kandi bari bateraniye uyu munsi hanze y'urukiko mbere y'uko urubanza rutangira. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika izamuka ry'ibiciro ryari rigeze ku rugero rutari rwaboneka mu myaka 40 ishize ryagabanutseho gatoya nubwo bwose ibiciro bikiri hejuru. Ukuzamuka kw'ibiciro muri iki gihugu gifite ubukungu bukomeye kurusha ibindi ku isi kwashegeshe abaguzi kandi kunatuma banki nkuru y'igihugu izamura cyane inyungu yakwa ku nguzanyo. Ibi byose byatumye haba ubwoba ko ubukungu bwashoboraga gusubira inyuma vuba. Ni inkuru ya Michel Flore ugezweho na Prime Ndikumagenge. Abaguzi bo muri Amerika noneho baronse agahengwe ku biciro vyari vyacize ku rugero rwa mbere runini rwavyo mu myaka 40. Urugero rw'ikiringo c'umwaka rw'iduga ry'ibiciro mu kwezi kw'indwi rwabaye 8.5% ruvuye kuri 9.1%. Ukugenda hagabanuka ibiciro ahanini kwavuye kwimanuka ry'ibiciro vy'ibitoro hamwe no gusubira gukora neza kwihererekanywa ry'ibicuruzwa. Ico cegeranyo cavyuye icizere ko ibiciro bitazobananya kuduga kuri urwo rugero ruri hejuru ku gihe kirekire. Uretse ivyo, inama nshingamateka na nkenguzamateka zimirije gutora itegeko ryo kugabanya iduga ry'ibiciro. Iryo naryo uko iminsi haca niko rizogenda riratanga agahengwe ku biciro. Ariko urugamba rw'ubuzima buguma buzimba muri Amerika ntiruri hafi yo kurangira. Yamara ruri ku nzira nziza. Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Thailand yavuze ko yagejejweho ubusabe bwo kwinjira muri icyo gihugu bwa Gotabaya Rajapaksa uherutse kuvanwa ku butegetsi muri Sri Lanka n'imyigaragambyo y'abaturage maze ahungira muri Singapore. Iyo ministeri ivuga ko hazemererwa kuguma muri Thailand mu gihe cy'iminsi 90 ariko ishimangira ko uyu mugabo wahoze hari perezida atari mu gusabayo ubuhungiro. Abanya Sri Lanka bari mu myigaragambyo bakiranye uburakari iyo nkuru yuko bwana Rajapaksa babanye ku butegetsi yabonye ikindi gihugu cyo muri Aziya y'Amajyepfo kimwakira uruhushya rwo kuba muri Singapore rurangira muri kino cyumweru. Prida urakoze Jacques Nitegeka akora amakuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Kenya aho ibikorwa byo kubarura amajwi yavuye mu matora rusange yabaye ejo hashize kuwa kabiri bikomeje. Amajwi y'agateganyo arerekana ko abakandida Raila Odinga na William Ruto begeranye cyane, ariko rero bishobora gufata iminsi myinshi mbere yuko uwatsinze kuba perezida amenyekana. Ubwitabire bw'amatora bukigirwa ku kigero cya 64%, kiri hasi cyane umubare w'abayitabiriye mu myaka 5 ishize wari kuri 80%. Cyakora umuyobozi w'akanama k'amatora Wafula Chebukati yatangaje ko uyu mubare ushobora kuzamuka igihe imibare y'abatoye imaze kubarurwa no gusuzumwa neza hakoreshejwe intoki aho gukoreshwa mudasobwa. Mu kanya gashize navuganye n'umunyamakuru wacu ukorera i Nairobi mu biro bya BBC ni Siriake Muhabonayo, ntangira mubaza uko igikorwa cyo kubarura kimeze. Guharura amajwi birabandanya hamwe no kuyegeranya ngo biriko biragenda neza nko kwa kanama kaje gutegura amatora ngaha muri Kenya kabivuga, bakavuga yuko biguma vyerekana ko icegera c'umukuru w'igihugu William Ruto hamwe na Raila Odinga yahoze ari umushikiranganje wa mbere akaba atavuga rumwe na leta aribo bagenda babangabanganya. Umukuru w'akanama kajejwe gutegura amatora Wafula Chebukati yari yamaze gutangaza yuko ataza gutangaza ibyavuye muri ayo matora, ariko avuga ko abamaze gutora gushika bashika ku 64.6%, ariko ko bashobora kurenga ngaho bashize ko abatoye hakoreshejwe ku ntonde barabye ku mpapuro.
rero ikiriko kirakorwa nuko bariko baregeranya amajwi yavuye kuri buri kazu k'itora bayegeranye ku rwego rw'uturere hanyuma bayazane mu kanama kajejwe gutegura amatora ku rwego rw'igihugu abo nabo bayakire bari kumwe n'abaserukira abitoje kugira ngo barabe koko ibaroro bafise bisa n'ibyo baronse ku buhiga bwa none iyo bavuze ko abakandida Raila Odinga na William Ruto babangabanganye cyangwa se begeranye cyane mu majwi, ayo majwi bayakura he? Ntago bayatangaza ngo bavuga bati umwe afite angana gutya undi afite angaya. Bose gushika ubu bagenda babangabanganywe, amajwi asa nayegeranye, ariko ibiharuro bigenda bitandukanye bivanye n'abariko barabitanga, kuko hari amaradi usanga afise ivyaro. Nakubwiye ko inama kajejwe guharura amatora akavuga yuko kataragira kubitangaza, ariko hari amajwi gafise. Uko rero umwanya ugumugenda niko ibiharuro biguma byinjira bishika ku buryo umuntu atoca avuga ati kuri iyi saha bageze kuri ibi. Indorerezi zo zaje kuyareba ziravuga iki? Nibyo koko hariho abarorezi b'amatora basurukira amashirahamwe atandukanye baje kuraba ingene y'amatora yo muri Kenya ariko aragenda. Bamwe muri bo mbere nk'abaserukira ishirahamwe ry'ubuseruko bwa Africa, East African Community, bakabarongowe na Jakaya Kikwete yahoze ari president wa Tanzania. Hariho abo mu ishirahamwe ry'umwe bwa Africa, Komesa, ishirahamwe ry'umwe bwa Buraya, Commonwealth. Abo bose gushika ntaco baravuga, ariko basohoye itangazo bavuga yuko ejo aho bukera ariho bazogira ico bavuze ko aya matora. None ko mu kanya waruvuze ko amajwi yagenda yegeranye cyane, haramutse nta ugize arenga 50 bose bageze 50 kuri 50, byagenda gute mu mategeko babivugaho iki? Mu mategeko bitekanijwe ko mu gihe atawushikana amajwi 50% ayandi matora azoca ba inyuma y'imisi 30 uhereye igihe aya matora ya mbere yabere ruvuga uhereye jo wa kabiri. Navuga rero matora yoca mu ntango z'ukwezi kw'icenda. Mu gihe yo habuhogi witura sentare hanyuma agatsinda sentare igasanga koko harabaye ingorane, amatora bikangombwa ko asubirwamwo wihweje ko amategeko abitegekanya, ayandi matora yocaba mu kwezi kwa 11. Siriyake muhawe nayo nkuko twabibamenyesheje mu makuru yacu yejo hashize kwa kabiri, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken ari mu rugendo ku mugabane wa Afurika. Nyuma yo kuva muri Afurika y'Epfo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, urugendo rwe azarusoreza mu Rwanda. Biravugwa ko bimwe mu bimujyanye muri Kongo n'u Rwanda ari ikibazo cy'imirwano hagati ya leta ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba za M23 bivugwa ko ushyigikiwe n'u Rwanda. U Rwanda rwo rukaba rubihakana. Hari kandi n'ikibazo cya Paul Rusesabagina wakatiwe igifungo cy'imyaka 25, urukiko rw'u Rwanda rumaze kumushinja no kumuhamya ibyaha birimo iterabwoba. Washington irasaba ko bwana Rusesabagina arekurwa kuko ngo yashimuswe kandi urubanza rwe rukaba rutarakurikije amategeko mpuzamahanga. Mbere yuko atangira urwo rugendo rwe, umuryango uvuga ko uharanira ukuri mu Rwanda ukorera mu mahanga wandikiye bwana Blinken ibaruwa ifunguye imumenyesha ko ngo hari byinshi bitazwi ku mikorere ya leta y'u Rwanda mu guhungabanya akarere k'ibiyaga bigari. Navuganye na Dr. Theogene Rudasingwa wanditse iyo baruwa, ukurikiye akaba ari n'umunyamabanga w'uwo muryango, yatangiye gusobanura impamvu banditse iyo baruwa. Ese ni nko gutakambira Amerika kugira ngo idohore irekereho gukomeza gufasha ubutegetsi bwa Kagame, kuko butera ikibazo kuri Kongo bugatera n'ikibazo mu Rwanda. Mu ibaruwa yawe urandika ushinja u Rwanda ko rwateye Kongo kuva rwafata ubutegetsi muri 1994, ukavuga ko intambara yo muri 1993 na 1997 kandi Kongo cyose ruteye rurabanza rukabihakana. None ko iki gihe wari uri mu butegetsi kuki utabivuze? Turi muri leta ntabwo ushobora kuvuga ibyo leta iba yagutumye. Nk'ibyo ngibyo navuze nuko inshuro ebyiri izo ntambara zitangira muri Kongo na ambasaderi hano muri Amerika, izo nshuro ebyiri ni jyewe batumaga kujya muri State Department kujya kubihakana, kandi nzi neza ko ari twebwe twateye muri Kongo. Niba baragutumaga kujya guhakana ibintu ubizi neza ko atari byo ukemera ukabikora, wowe umutima nama wawe nawe abawukemanga bakumva wababwira iki? Abankemanga keretse niba batarakoreye muri leta zose aho ziva zikagera, iyo wemera gukorera leta ugomba kugendana n'ibyo iba yakubwiye ngo uvuge cyangwa se kubwira ngo ukore. Ababa babihakana bagenda bagasubira inyuma bakareba niba koko Kagame atarabihakanye mu ntambara ya 1996 cyangwa se ya 1998 cyangwa se ya 2012 hamwe n'iki gihe. Uravuga ko nta kintu urugendo rwa Anthony Blinken rushobora kugeraho kubera ko nanone urashinja Perezida Kagame ko ngo aganira ariko adafite intego nziza yo kugera ku gisubizo. Ibi ngibi bishingira hehe bwana Theogene?
ibyo ngibyo byadutwara mu mateka maremare, ngira ngo nta gihe dufite kubivuga, ariko iyo urebye ari amasezerano ya Arusha twasinye, urebe imishyikirano yagiye iba hagati y'u Rwanda na Kongo kuva icyo gihe intambara zitangira zo muri Kongo, cyangwa se ibibazo yagiranye n'abaturanyi haba Burundi cyangwa Uganda, kuko ibyo bikorwa by'intambara byarakomeje hagiye kuba imyaka 30 ubu ngubu. Wowe urwitezemo iki uru rugendo rwa Anthony Blinken? Icyo mu by'ukuri abantu benshi bifuza, abanyarwanda batavuga umwe na leta n'abantu bo mu karere ndetse n'umuryango mpuzamahanga, nuko Secretary Blinken yabwiza ukuri Kagame ko abangamiye igihugu cya Kongo kandi abangamiye imibereho y'abanyarwanda kubera uburenganzira bw'ikiremwamuntu buhungabanywa cyane mu gihugu, kandi iki gihugu gifite uruhare rukomeye cyane kubera imfashanyo ruha u Rwanda, wenda amaherezo byazabyara umusaruro. Niba muri leta hari abantu barimo gusaba leta ko yahindura politika yayo ku Rwanda, ndamya ko icyo ngicyo amaherezo kizabyara ikibazo cyatuma uwo mubano hagati y'u Rwanda na Amerika ufitiye u Rwanda akamaro cyane ko ushobora guhindura. Ntabwo ari ukuvuga ngo ndabivugira kuko ntafite umubano mwiza na Kagame, ndabivuga kubera ko ndi umunyarwanda wabuze uburenganzira bwe nk'abandi banyarwanda babubuze, cyangwa se abantu bo mu karere babura uburenganzira bwabo. Ibyo ngibyo rero kuvuga ngo imfashanyo ihagaze ngo abanyarwanda bakena, sibyo. Icyo kibazo wenda twagikorera ikindi kiganiro, ariko iyo mfashanyo ahubwo ushobora no kuyibona ko ari ituma Kagame yumva akwiriye gukora, babyita umuco wo kudahana, impunity. Kuko iyo ukorera abanyarwanda nabi ugakorera abanyekongo nabi ntubihanirwe, ni ukuvuga ko ibyo ngibyo bigomba gukomeza, kuko ntabwo ubihanirwe nka wa mwana bavuga ngo uvuna umuheha bakamuha undi. Ariko u Rwanda ruhakana ibyo birego byose by'uko rwateye Kongo cyangwa se rufasha mu 23, kandi rukavuga ko rudashobora guterwa ubwoba n'igihugu icyo ari cyo cyose hitwajwe kuruha inkunga. Navuga ibyo ashaka, ariko nanjye ndavuga ibyo nshaka. Mfite uburenganzira bwo kuvuga ibyo nshaka, ahubwo abanyarwanda bo nibo bakubititse bari mu gihugu badashobora kuvuga, ariko abanyekongo baravuga, imiryango mpuzamahanga iravuga, abanyamerika ahangaha bamwe bari muri leta baravuga ibyo bibazo byose, kandi nashyizemo ibyo raporo y'abanyamerika ivuga ku mitegekere ya Kagame n'ihungabanywa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda. Ibyo ngibyo rero Kagame ashobora kuvuga ibyo ashaka, ariko ntabwo ibyo ngibyo bibuza ukuri kuvugwa nk'ukuntu kuri. Dr. Theogene Rudasingwa. Abandi bandikiye Bwana Blinken bari wifunguye n'abarokotse cyangwa abagizweho ingaruka n'ibitero by'umutwe wa FLN mu Rwanda, ruvuga ko wari uyobowe na Paul Rusesabagina. Basabaga kubonana nawe, ariko kubera gahunda nyinshi afite ntibabonye uwo mubonano. Cyakora ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeye kwakira ibaruwa yabo banditse. Navuganye n'umunyamategeko ubahagarariye Maître Faustin Murangwa. Icyo twashaka kumubwira cy'umwihariko nuko twashaka kugaragariza akababaro abakomerekeye mu bitero ndetse n'abaguye mu bitero bafite imiryango rasigaye bafite, kandi dushaka no kumubwira yuko abakomeza gufata Rusesabagina nk'aho ari we mu bababariye ibyo bitero, yuko ahubwo ari ababibabaremo kandi bakibana n'ibikomere bahuye nabo kubakomeretse, n'abagore bahinduwe abapfakazi, abana b'imfubyi, ko bikibabaje. Ubw'ibyo rero yuko kuza gusabira Rusesabagina yuko yarekurwa nta kitaweho, kandi bo icyo bari bafitiye icyizere ari ubutabera, bakumva mu by'ukuri ari ibintu birushaho kubasonga mu mubabaro bari basanzwe. Mwibaruwa yanyu murandika muvuga ko mubabajwe cyane n'ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo gusaba ko Rusesabagina afungurwa ako kanya. None aramutse afunguwe, mwebwe ingaruka byabagiraho n'izihe? Ingaruka byagiraho nuko kimwe mu byo bahemukiwe ya bitero cyangwa se n'abafitime bose iyo bashaka ubutabera baba bashaka yuko ubutabera bubagaragariza ukuri kw'ibyabaye. Rero kuba ubutabera bwaragaragaje ko Rusesabagina yatanze amabwiriza ndetse agatanga n'inkunga ya ngombwa kugira ngo biriya bitero byabashegeshe bibashe gukorwa, kuba byavugwa ko arekuwe bwaba kubera bwatanzwe biba bari impfabusa. Uburyo bw'amategeko ntabwo twumva. Ese barasaba yuko ahabwa imbabazi ntazo yasabye? Ese barasaba yuko ahabwa icyo n'abandi bose bafungwa bakarekurwa? Akaba ari byo twifuje yuko Rwanda
aganira na Anthony Blinken, ariko icyo ababikirimo kibabaje ni uko ubutabera bari bizeye bwaba bubaye nk'aho buburirwa. mwaba mwigeze muvugana na leta y'u Rwanda ku bijyanye n'iyo baruwa yanyu ku buryo n'ubwo butumwa bwanyu bashobora kububagereza kuri Anthony Blinken? Twebwe ntacyo twavugana na leta y'u Rwanda, kuko iyo tuvuganaho tuvugana nacyo ni ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano, nibo dusaba yuko badutangira ubwo butumwa, kandi n'ubu ngubu babwira ubutumwa bwamaze kubageraho, ndetse n'uwabandikiye atubwira yuko yasabwe n'ibiro bya Anthony Blinken nawe tuje kuri email zirabaruka. Mufite icyizere ko rero ubwo butumwa bwanyu buzumvwa kandi bugakurikizwa? Icyizere twari kuba dufite kwa ruko twari guhura tukamubaza ibibazo nawe akagira ibyo adusobanuza kandi amusobanurira, ariko hano twabishyize mu nyandiko, bizeye yuko izamugeraho kandi azaha agaciro, kuko harimo ibisobanuro byose by'ibyo abavictime bifuzaga kumugezaho. Maître Faustin Murangwa, twashatse n'uruhande rw'u Rwanda kuri ayo mabaruwa yose ariko ntabwo twabonye igisubizo. Iyi ni BBC Gahuza Miryango, urumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri bbcgahuza.com ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Saa moya zero minota 10 mu Rwanda no mu Burundi. Hano mu Bwongereza i London ni saa 11:50. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye. Ndi Prudence Njumva. BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Abagabo barindwi barezwe ibyaha binyuranye byo gufata ku ngufu itsinda ry'abagore barimo bafata amashusho y'indirimbo zabo muri Afurika y'Epfo. Kugeza ubu abagabo 130 bamaze gutabwa muri yombi, 61 muri bo bageze mu rukiko kuri uyu wa gatatu. Abakora mu miryango itegamiye kuri leta n'amashyaka ya politiki atavuga rumwe na guverinoma yagiye kwimamariza hanze y'urukiko basaba ko abaregwa bimwe uburenganzira bwo gufungurwa by'agateganyo, ibyo bita bail mu ndimi z'amahanga. Inkuru ya Nomusamaseko uri Johannesburg muragizweho na Florentine Kwizera. Abaregwa bagiye badomwa ku rutoke n'abakorewe ico caha co gufatwa ku nguvu igihe bariko barafata amasanamu ya video y'umuziki mu kwezi guheze ahari kinogo cahoze cimbwamwo amabuye y'agaciro mu muji wa Johannesburg. Igipolisi kivuga yuko igitigiri c'abantu barezwe ivyaha 32 bijanye no gufata ku nguvu vyitezwe yuko ciyongera igihe hazoba hamaze kuboneka ivyavuye mu bipimo by'uduce ntangakamere bita ADN. Ivyo bitumwa nuko abaregwa bari bambaye ibibafuka mu maso ndetse n'uburengeti igihe batera abo bariko barafata amasanamu. Umushikiriza manza wa leta yavuze ko ejo bukera hari abandi bantu benshi bazokwitaba muri sentare kubera ico caha catumye imyerekano irimo n'ubugizi bwa nabi mu bisagara byo mu burengero bw'umuji wa Johannesburg. Abakekwa ko ivyo vyaha byo gufata ku nguvu n'abantu batagira ivyangombwa babimukira basanzwe bakora umurimo wo kwimbiza habo mu birombe byinshi vyahebwe mu muji wa Johannesburg. Hari ibimenyetso yuko bamwe bazokwirikiranwa kuri ico caha co gufata ku nguvu abantu ikivunga, abandi bagakurikirana ku caha co kwinjira mu gihugu mu buryo budakurikije amategeko. Inkuru ya Nomusamaseko. Ono naho hari kambarari kireke na mico urunana yejo kuwa kane. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye kambanyijimije ireke gukomeza kumarira lisansi usibye ko niyi myotsi ya atari myiza ku mwana muto nkongo kandi urwaye. Mutesi Karame, sinakubwiye ngo usigare utunganya umwana ngiye kuzana moto hanyuma zidutware. None se ko Benitambujije mukecu yakubujije iki? Ni saa 12:45 kuri BBC. Na hejo rero mu ikinamico urunana kuwa kane buno mpe ijambo Ivete Kabatesi mu kiganiro cy'abagore. Mwiriweho neza. Nyuma yo kurangiza amashuri ya kaminuza mu ikoranabuhanga, umukobwa witwa Claudine Niyonzima yashotse yo kwikorera afatanije na mugenzi we Pacifique Shema biganye bahanze akamashini kifashishwa mu gusoma no kubika amakuru y'abasuye ibigo by'akazi bitandukanye gasimbura ibitabo byakoreshwaga. Twarabasuye aho bakorera mu kigo bise Santec Limited. Cyakora turibanda kuri Claudine nk'umukobwa uri mu ikoranabuhanga.
tujya gutekereza kuri aka kamashini ndetse n'iyi sisiteme muri rusange, ahantu henshi wasangaga batonda umurongo bakamara igihe kinini bagasiga amarangamuntu yabo bakiyandika, bikaba bigaragara ko ayo makuru banditse ashobora kuba atari nayo. Ikindi biroroshye ko undi muntu yaza agakoresha ayo makuru mu buryo butizewe cyangwa budakwiye, ariko turavuga ngo reka turebe ko nk'abantu bizi ikoranabuhanga twarikoresha tukazana igisubizo kuri sosiyete cyoroshye cyihutisha igihe kandi kikabika n'amakuru mu buryo burinzwe. Muri make durandura ibintu by'amakaye n'impapuro no kuba haba umutekano muke w'amakuru atangwa n'abantu basuye. N'aka kamashini rero mukoresha? Yego, n'aka kamashini dukoresha kaba kari kumwe na mudasobwa ku buryo bifasha wa wundi ufata amakuru kugira ngo umuntu yegerezeho nk'irangamuntu ye cyangwa se icyangombwa cyo gutwara imodoka. Uri kuri mudasobwa ahita abona amazina yanjye n'ibindanga n'igihe nziye, noneho naza no gusohoka nabwo nkongera nkegerezaho agahita abona igihe nagendeye. Ubuse mumaze kubona abakiriya? Yego, tumaze kubona abakiriya. Hari ibigo bimaze kugenda bikoresha ino sisiteme, inganda n'ibigo byikorera ndetse n'ibya leta ndetse n'amavuriro, hanyuma n'abakora ku mafiridi nk'abantu baba bafite abakozi benshi. Hari abagiye bayikoresha mu buryo bwo gukodesha, ariko hari n'abayikoresha mu buryo buhoraho. Mu by'ukuri umuntu ashobora kwibaza atese nkawe Claudine, nubwo wakoranye na mugenzi wawe, tuzi ko abakobwa bajya mu ishuri ry'ikoranabuhanga abenshi banagera hanze ntibanabikore, wabitinyutse gute nk'umukobwa? Ko nari ndi kumwe na mugenzi wanjye kungurana ibitekerezo no kwiyumvamo ubushobozi ko ibyo bitekerezo turi kungurana nanjye nabikoraho, navuga ngo hari ikintu nagizemo uruhare kizana impinduka mu gihugu, ariko kandi kizabere n'isomo n'abandi bakobwa bashobora kuzakigeraho nyuma yanjye. Hari imbogamizi uhura nazo nk'umukobwa? Imbogamizi ntizabura. Icya mbere ni ukumvwa. Hari abantu bagifite imyumvire nyine yuko ntabashyira nk'iyi sisiteme ndi umukobwa ngo bumve ko umukobwa si ubwo nawe uri mu bantu bakoze ibi bintu, bagatinda kubyumva. Ese abo bantu ubemeza ute? Mbemeresha ibikorwa, kuko urumva dufite product irakora neza y'visitors nkuko nayivuze. Iyo nyimugejeje imbere ahita yibuka wa murongo abantu batondaga, akabona mu masegonda 3 irangamuntu yamaze kumwereka amakuru yose, akavuga ati none se koko nawe uri mu bantu bakoze ibi bintu. Hanyuma iyo weretse umuntu igisubizo cy'ikibazo yari afite, byanze bikunze nta bindi bibazo agomba kugira, ahubwo noneho ashobora kuvuga ati ahubwo nanjye umukobwa wanjye azaze muganire turebe yuko nawe yakumva ko bishoboka, yikuremo ko bikomera. Ntibajya bakeka bati ni mugenzi wawe wenda yabigizemo uruhare rukomeye kurusha iyi sisiteme? Barabikeka, bamwe bakaba banavuga ati wenda se ubwo bafitanye ubundi mubano, akaba wenda umwe amushyigikiye mu buryo butandukanye, ariko ukuri ni uko nta wundi ugomba kubigiramo uruhare utari njyewe, kuko niyo wagira umuntu ugusunika mu buryo bwose wowe utabyiyumvamo, byanze bikunze usubira inyuma. Ako se ubundi mutubwire uruhare rwawe ni uruhe mu gukora iyi sisiteme rurangana n'urwa mugenzi wawe w'umusore? Urumva ko ari ibintu byagorana. Ibintu twatangiye ari igitekerezo, bari igitabo tukacyandika kikarangira, produit tukayikora ikarangira, tugenda duhuza imbaraga mu buryo butandukanye. Biragoye ko uyu munsi wavuga ngo rero ngo kanaka ngo wenda yakoze ibi, kanaka akora ibi, cyane ko ubu dufite na timu tugenda dukorana nayo. Tumaze kuba itsinda ry'abantu 12, urumva ko noneho hajyamo uruhare rwa benshi na byinshi. Pacifique Shema niwe wakoranye na Claudine ako kamashini gasoma amakuru y'imyirondoro y'abantu. Nubwo bamaze imyaka 3 muri ako kazi, ariko bamaze imyaka 5 bakorana iyi gahunda. Yego, arashoboye cyane kabisa, kuko hari aho twageraga tukavuga ngo dufate irangamuntu, ifotore irangamuntu gusa, ugasanga yakoze research akavuga ati ariko twahinduye gutya na gutya kugeza tugeze ku gisubizo. Ndetse na bagenzi b'abakobwa dukorana usanga bashoboye. Tumaze kugira abakobwa 4, buri wese mu nshingano ze, ubona bikora neza. Iyo abakiriya baje hano bakinjira bakabona umuhungu n'umukobwa, ninde babanza kuvugisha?
meyiniri babanza kuvugisha umuhungu, hari n'igihe wenda mba ntahari ugasanga hari abari kuvuga bati tuzaza uhari, ariko ndababwira aho ntahari abahari, ubwo nibwo usanga uhisuremo umuntu icyizere. Iki kigo gihuriwemo na Claudine na Pacifique ejo bundi kizuzuza imyaka 3, ariko ngo barifuza kugera kure, harimo no gukomeza gahunda batangije yo guha amahugurwa yo guhugura urubyiruko kugira ngo narwo ruve mu mashuri rwihangira udushya. Ni hano dusoreje, muramukeho. Uramukeho Yvette, natwe nahangaha dusoreje ibiganiro byabiwe na Florentine Kwizera, twafashwe na Suzy Robins kugira ngo amajwi kugira abasosurutse neza. Ni Prudence Nyumva wakoze gusangira umugoro wawe, natwe bararyana. Thank you.